ti masakbayan. Pinapalabasa, gaputa kayat ni Flora tulunan davitubing. Napanaro ti ay antisigod na bugado ti pamilyata. Katada na ala na brown in below pa, na imbati iti na dagitubing. Katada matsurata, apara ka ni Flora. Kabayatan ti panagpasyardasin takandyano, iti igit ti baybay. Ginundawayan mat ni Adela, tinangdada aliterehas ti tawa, iti nakaipapukan na. Tapno at dapagnan na, arumwar. Papagayam, dingken titulo iti seryetay witalawa sa napulwan. Dagiti, ulila, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Antika, na ikalot ang tulas. Rumara kung ito kakagbiti na kabumaba. Oops! Inayadek, tamungan numatin nagak. Pababa ko na. Sidota ko niti baba. Awat ko mati makakita kanyak. Aday ka. Sa dino atatay talukan. Sigurato. Kalasada lakit di ditapa. Tadamang manggag ko nga kilugan. Kumalip kipat ang umato. Kalsado day tiko na tumat. Jemot grocery abambantayan tahasinta day to eh. Sulakit di takin nakamitipan nakadukot ko. Mapadakadago si presin pa. Tapno may dakit taon tinakaipopokak. Idarum ko ida iti inaframidahan niya. Mapantayo iti presinto, talaan da kayo iti statement. Anya jay statement na ibagayo ti inararami di hasinta kada kayo, iso ang nagtalaw kayo. Saan niya kaya ti agsuplikan kwa na? Saan kayo nga ititkan kwa na? Nailanad iti surat ni Mamayo ang nagpakpakasi kanyak, asya ka no ti mga sikaso kada kayo, no awanton. Hat, agpaiso ka di na, diyo ka di kayat. Imbaga na pa'y ako kwayo antuwa ti balay, kanda dumapay akinabak nang yu, imbaga ni mamatikas ta na, impaka na dayta, into na mo yon imanihar ti amien, itatasad mi pa'y na amu, anya ti aramiden yun na, ipamanihar tayo pa'y iti matalak. Agingga amadan kayo iti kusto maitad. Agatal kayo, tapno amu yon ton ti aramiden yo. Imbaglakit din ta nakaumayta dito'y balay da na Flora, gayam ni mama, narudading ko, dinatagayam binaybayan ni mama, uray awanan dito'y abiyag. Wan nga rod mano, kunakno agnanayon tamagladladingit, gapo itipan nakapuhaw dagiti tadakkel ta, nasaya ati Diyos kadata, ading ko, tadda nasaya ta tao apagkamangan ta. Wan nga rod mano, ni kumanana Flora tinasawa ni Papa, sana ni Tita Sinta, sanda siguro magkagasaat. Baksasamo tayo, kibaga amit ti madingay nararamid ni Tita Jacinta kadata. Free, kunaklakit din no agpaiso tinatagtagainap mo. Aneman yung tinatagtagainap mo, simamput kampay ididakituping kit binaot ko ina. Amang ano sumapaddan, amang ano mabisinta, iso asumangpatdan, o diya dangarudan pagdalusam kan paglabayam, na ornong ang tilalabanda, nagbayang atidan hadalus, napananda na ta, tabayatan tikawanda, maamwantan to, inton makasangpatda. Sumangpatda na ta, awan na sakit abakrang ko, no saan da asumangpat. Nakasaka na kayo kadin tamapan tayo ni Jepusinto, wan nana, sige nga rod.
At denuti sa naawat ni Jacinta, ijay yung ipagkaamin na madingay na aramid na katakayom, at da posibilidad na mapapanaw ni Tita Sinteje Balaymi, nana, uan ata awan apus karbangan neji balayu, or iti grocery, mapapanaw matijay, da kayo takin ko iti grocery ni mamayo, kasta kadi, nana, nabayan mo't basit anay di Jacinta tinairanot iti para kumakadakayo, inimutan na kami pa iti agadadal kami, awan kwartami ama panagadal, nagtakas at talaga ti ugali na. Anya da ito pakamu matama panak ano ije presinto inton bigat. Iten na gabo. Abaya pa abaya banda kay di presinto. Tsaka mo, kaduan nakta mapantadwa, kasanong di grocery, mangrikap tapigaan, saan kulakit di na italak ti grocery kadabiti kakaduata. Anya ti amukay, no anya ti aramiden da. Agdiretsutan to nga rodi di presinto inton bigat. Saan ta na mapani di grocery, winen, manglukat tanto, apaman na agaputa iti presinto. Nana, kadwa tayo kadini Sarpulis Arman ije presinto, saan sa balya presinto tinakay distinwan na. Masapul ije presinto ije iliyo ti pagsasanwan tayo katahasinta. Ay, kunaklakit din no kadwa tayon. Ay, saan ka diya mabalin, neje presinto mayan ni Sir Arman ti pagkikitaan tayo, ije iliyo, ta ije mo ti ayan ni Jacinta. Masapula pumanaw day ti balaymi, kaniti grocery, nana. Talaga day tati mapasamak. Awan yung karbonan na jay, saan mo takukuan ni papayo day jay, sa maysa, saan da mo ta nagkasar. Nasoya at mat, numapapanaw da. Naguyong mat, aramid ti amin. Yuman ko ray ti iti abukado, ket iso ti mantunong kada kayo. Mama, at dapapanan mi karagiti ubing. Iti kayo pa'y balaywan? At piniling ko akaroba kadwayo, kabayatan tikawan mi, po ba daw kamanaan? Ay sad mo kay padaw dakiti ubing. Agsubli kami matlaan, mama. Panawad dakban na inat may maisa. Saan, mama? O may ti maisa balasang akaroba yun, ta iso tikadwan di ti balay. Kay kayat ko dakiti ubing, tanasing putda. Agsubli kami matlaan, mama. Promise. Saan da kaapanawan? Basta, agsubli kayo marod. Isublim kanyak dagiti ubing. Kaya't po tiliwan nyo tinanipupok kanyak iti basement, sir. Asino tinanipupokan ka? Kan apang empupok da ka? Dahasinta kan dyan ulakit di sir. Iti basement ti grocery abambantayan dati na nipupukan da kanyak. Pudno ka di data sasawam, ma'am, uwan sir. Oray mapantayo kitaon ti na nipupukan da kanyak. Sige nga ro ma'am. Maya bakit ikadwak, tayntay kitaan ti bagbagaman na nipupukan da kan ka. Uwan sir, isurok ti basement pa na nipupukan da kanyak. Sige ma'am. Ngamnagululbud ka. Amumon ti mapasamakin ka. Dita wanagnak, sir. Dinadaol po jerehas ti tawa. Itikman wa uras. Idedan mabarin ko pagnaan. Bimabaak-baban iti ulos. Ho kitain yun, sir. Mabitla na. Tapicture ti tawa nagnam. Tiliwan nyo dagiti adwa, sir. Ma'am, apay ka tingin pupokda ka? Sakbaya dinukot dak, napan kung amin dinamag, no sa dinutayan dagiti ubing asyuman na, sir. Syuman? Wen, sir. Imbaga ngamin kanyak dagiti ubing, anarangas ni Jacinta kadakwada. Idisan ko ida makita. Imbaga apabirok ko ida iti polis. Sir, sumawad dagiti patpatilo ko. Isuda da kita o, tiliwan nyo rita. Man,
telebunwida. Yusuf, Yusuf. Adela, kasanungadang ka diti pesinto. Kunayo siguro ajak makarwar itinamipopo kanyo-kanya-kanya. Why ngot senta na impopo? Apay ko mga ipopo ka, olbod. Iti dinamag ko no ayan dagito bing, nasurun ka kanyak. Imbagam aman nakibianak, ko. Putno matapakibidianam tisan arumbong abianam, isa dinukot kan impopop dakas takadi, pakan ano ka kumangay popoknay. Anya kumati maganap ko kan katposa. Gaputay imbagat nat patulugak kadagiti polis amang biro kadagito beng. Isa day jay, siya kunting kolumyo. Nagdakas kayo akalaga. Hindi to yan di presinto ti Ilio. Intayin iti unag. Takasarita pa yun iti polis. Apay na dani nanadela iti unag. When God paiso, nanadela, apay nga daka dital. Apay nga daka kayo ditoy. Napnapanan nyo. Adda na sing patakadwami, nana. Iso ni Nana Flora. Adda diti presinto da Jacinta Kenjano. Impatiliw ko ida. Padinukot dak sadak impupok iti basement ti grocery yo. Abay na inarami da day takan kakabsat. Gaputadyak makita da dito bing, imbagat lag paturuwak iti pulis tabirukan mi, day giant ti makagapo. Talaga nga roda saan anasayati kababalinda no kasta. Nasa umong kabsat, nagdakas at talaga da kita. Nagtipon da iti balay da gito bing. Nagtipon da dita asinta kanta tadyano, nana? When, manipot pimano kayo, insang pota ni Jacinta ni Jano. Kubing, dabije ka di adwa ti sigo da trabahado di iti grocery? Unsar, namitikod, insan pot ni papanitita Jacinta. Apa ngen sang pot na ijebalanyo? San kumamosar? Num idikon, imbagana, nawagan mi kanu ititita. Kasan wanatay ni papayo. Naaksidente itilukan kano sir, day tamat ti imbagana? Kat asino ti kadwa ni papayo iti naaksidente? Nina Jacinta kano sir. Kat nananunit itayo Jacinta iti naaksidente da. Awan mati nakita kasugat na, sir. Awan ti sugat na. Tas lang posible mataytan. Sir, kidawak ko ma, asaanan ama palubusan ama pandatita Jacinta kan tilalaki iti balay kan iti grocery? Mapatganti kidomo. Tadakat narod pamanek na ka, ada kayo ti akin kukwa. Ada kayo, kunatnusan kayo na sumagpot. Sana mabalin apanawan da kayo, mama. Imbag, tasaan mo apinapanaw da kiti obeng. Saan ko amabalin na papanawon ita? Mama, malagip mo katipay tigayim ko ani ami? Ami. Apay dayta nga ami. Isuti akin anak kada kiti obeng. Siyak itan ti panakainada. Adda na po kuyo mama, si Sanda ko napadawan da kiti duwag na ubeng. Saanen mama? Madloko, anaragsa kayo no dada. Uwan, nasinpot da ngamin na ubeng. Anya ita timarik na yo ang apupok dita Zelda. No nakarwar ka iti basement, makarwar ka ni si kayo mat, gapu iti kinaagum yo, nabalot kayo na di na oras. Pagbabawyam to day to ngay naramid mo kanya. No di da kumain pupok, adayo kumamak na imtakulong kayo, no saan ka man nakibiyang, adayo mak na impupok da ha. Among kadi, apinaritan da kayon amapan iti grocery kan iti balay dag iti De Cortez. Kasano pasamak data?
Impakita dati testamento ako kadagito ubing ti balay kan ti grocery da. Anya? Testamento? Ha? Agbalaw kaitan, nairidap ka namin, nam ita, mamaringkwas kan. Anya pa ay dagiti sumaruno ang mapasama ka. Papagayam, di uriwayan na denggen, ti paggibusan, ti seryetay witalawa sa napulwan. Dagiti ulila, dito'y drama tayo, ti masakbayan mo. Insurata para iti radyo ni Steph Merrill, kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Leonard Rebotazo. Isagsagot kada kayo, ti MTBC Drama Production Center, iti TZWT 540. Ganda ito ing estasyon. Pagyaman kani, itingkay panantarabay. Kayam, isagot ni kada kayo, ti paggibusan, te seryetay widalawa sa napulwan. Dagiti uligla, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Kasanyo anapasamak teta, impakita dati testamento, ako ko dagiti ubing ti balay kan ti grocery. Anya? Testamento. One, agbalaw kaitan, nairidap ka namin, nam ita, mamaringkwas kan, nakailaan da itikun kunam a testamento. Iti abogado anam tadang iditinada, apay nga italang arumor data a testament, apay nga awan ti igam ti asawa. Asawa? Saan kayo makuna mag-asawa, ta saan kayo mutanag kasam? Numinyawid na kigebalayda. Inyawid na kalaang, num saan kayo nagkasar, saan illegal na asawa na ka. Masapong nagtiyansata, tapno makarwartan dito'y. Mapantantulan no at dahiring, niyong awan ti kwarta pagpiensata. Di manibaon kay ti mapanmangalay ti kwarta iti grocery, saan umanay ti kwarta nga dayjay. At da ka din nakabangkwa kwarta mabalin mo apayrwar, saan anakanagan kanyak ti libreta, jak mabalin ti mangirwar, kasanutan na ruden dito'y. Awagam ti may sakatag iti kakadwa ti grocery. To umay naalaan ti tulbak ta manalay ti kwarta ijay. Siti, tawagak man narudje mataluk akaduata. Inbilin ti korte asan ang mabalin nyo umunagdahasinta kan diyano iti grocery kan balayo. Agraban tinaibang kwa kwartayo, sanda mairwar. Kasta kadinana, agyaman kami unay kada kayo kanisar Arman iti tuwunong yo. Nagsagaba kayong gapo iti pan nakaulila yung, nam kinasyan na kayo ti apo. Kanayin may ngay karkararan, adina kam kumabaybay anti apo nana, da kayo tinaramat na tapno magunod miti rumbang apara kada kami, mamati kayo kadin iti pagsasao, asaan abaybay anti apo ti mairoruman, laka at masingpat da. Una na, mamatiak, iswa kanayon kaming agsinsingput kani ading ko, saan nabaybayan ti apong dakitek talagkin kwa na. Saan na kami kinalaban ni tita Sinta, nam nagarami day ti may kaniwas, isumadada ita iti selda. Inawagam ka din ti may sakatwatay di grocery. One, imbilin ko umay dito'y, tala nakitulba. Mandaram na ibunag na ti dadoman na stocks ijay, tay panaw da. Kaapay, panipanen na. Amangan namin no aggunay dagiti mangtultulong karagiti ubing. Kat saan data napalubusan nagpaiso akas iti ko na ni Adela. Hay, anipanen na naing nata. Detay ta ti parikot. Pangipanen na naing agpaiso. Ibagan na already balay nalatan. Amangan no ilam mong nakidaduma. So nabalin na day puslit na. Ngimtay awan ti magimulanta. Mala, taday ti ibaga, intun umay dito. Ayat yu kadi tayo manan agpasyar ijay mo soleo lola.
Ay niya mosuleyo. Ijay ngay nakikitaan tayo ijay sementeryo nola. At daya malt. Awan malagip ko. Jay ngay inawagan nyo iti napinta sa basit abalay. Ha? Ay, napinkas nga at paisuday jay abasit abalay. Hehehe. Word, intayo. Ipakada tayo kanina na Flora, tayin tayo manen lola, amahano kayat nabati umay pumasyer ijay napintas abalay. Ha? Kayat na nga tamat ti umay ijay napintas abalay, lola? Di na paibot na kita di ijay napintas abalay. Sinalbag. Tinandadwan kano dagitipan nakabagikiling tagti grocery. Kastamat asaan ta mapalubusan asumbrak iti balay. Ha? Apay ngay naramid da dayta? Gapo iti testament na inaramid ni ma'am. Ako kwa iti ubing ti balay. Grocery, kanda dumafay akinabak nang da. Pagawidan tanto narudnay, sapay awan kwarta pa. Nabati ti collection iti grocery, saan ko anala. Apay nga minembatim, kasanutaytan, kunak no makasubli tatagos. At damat gayam ni Adela dito'y nakiluktakot na rud. Kasanuwata na karwar day dya babae. Unak namin na kakitaan. Nakitam kuma no anya ter aramida na. Kunak mo sana makarwar tidam na. Ipakadata kanina na Flora mano. Tayin tayo agpasyar kada lolay dya musuleyo. Kunadiin. Urayin tarumwari ti salid na. Awan sama trabaho na ita, ta holiday. Naigagkarang at tati pa nagkikita tayo kadalola iti musuleyo mano. Nalabit. Iso na uray akabaw ni Lula. At damat jeka nito, na damalagip na. Iswa kay kayat ko, uray akabaw. Uray siya, kay kayat kumat. Iso nga idadadangak iti digos na no saan na kayat digos. Malamin kanuamin, madanon tumote panawa na kasjay tayo umat. Malamin, nusana na ipapudo ti idigos na. Huh? Ni, rimuare ni Nana Flora, agturong iti kusina, surutan ta at pakada ta. Adamang gaya mo napudot at anong iti termos, when nana, inda daw ni kanimanong ko, mabalin ka diti at pakada, nana. At pakada, agawit kayo katin. Diyo ka di kaya tagyan kanyak. Saan kami nga agawid, nana? Mapan kami kung maagpasyar ka dalola ijay mustuleyo dagiti dadakkel mi. Sa bagay, holiday ita. Awadat ni Armand mapantayo amin, kaya't ko makita ti bagbagay ang musuleyo. Mapantayo amin, nana, wan balasan ko. Masiguratot no ore ni Armand, kaya't namati umay. Makarik na itiliday dite selda. Kaste kayam terikat tinakapupo. Ore siya nga rod. Imbag ko manuawan day ti rehas ang nagbaltanta. Gapo iti tarigagay taasan tama pukawan. Nakaarami talakit nga rod iti may kaniwas. Wan nga rami. Adda na ikulbot hangga po ikidakis na aramit. Nakaramit ta iti kinadakis hangga po iti kwarta. Agpay sutay kunada. At iti kwarta kat kasapulan unay iti taong. Ngamno tagikwakam iti dakis ang wagas. Addan tumadi na ibungan. Wensa. Masapula pagbanugan. Saan kat agapo iti siniswi iti kawagas. Eta, at data dito'y akaslan nakapupo kamarabuti. Agur oray talang iti umayda iti damakan. Kano tamata makarwar dito'y. No mapanugnukan ang nakapasultam. Makunungta iti manu atangon. Awan met naragkwarta pagpiansata. Tapno saan ta ang nakakulumlakpan dito'y. Hello, friend. Mapan ka medyo sementeryo. Kaya't mo kadi mati umay. Okay? Awan trabaho kita. Sige. Sumuro ta kata kayo. Urayin na kangaro dito'y.
nakalagit namin dagito bing. Umuna day tayo daytoy. Day, ide mo soleyo. Tapno di mo matkuna, di simenteryo ti umuna day ta. Babandawi ti park, kalpasan nga gaputa vijay. Jakamukan ka. Iti mo soleyo ti pamawawisakan ka. Park matan ti pamawisam kada kami, ala, urayan dakbitita. Intayo maruta pasyalita. O sige, bye! Urayan tayo kano ni Armand. Kadwa tayo ama panigya mo soleyo ti detakuryo. Nabayag kayo kadin nga gayam kanisal Armand, nana? Nabayag kan. Ape sa baliti isang muraki. Nabayag kayo gayam. Namatay nga pada kayo mawampay asawa na. Dinak manarabakan si kang uping. Apay kumana pada kami nga awan pay asawa na. Awan matimbagak nana. Namkayat mikan ni Ana. Tiagbalin nga abay kan flower girl. Ring bearer kumak nga dakelak mot gayam. O kiti kagsasaw iti kasta. Kababain. Sana kababain nana. Sana dakes, nupay-pay sunyo timbaga. At datayot dito idapinta sa palay. Dito itinakasaraka, kadag itinasingpot no beng. Nana, kaya tsoka di mo ti makasarag itinasingpot a manugan. Damat aya. Mayat kaya, nadbalin na manugang ka, no? Unay-unay anana. Aramot ti anak yo, tapno agbalin tayo naragsa ka pamilya. Marmab na ta, no kayak naka, nangyobing, pinalubusan at nilolayo amanaram kininanay ho, sad mo karuta baybayakan. Masapola ka na yun tayo magkukuyot nga dapapanantayaw. Sika, ni Flora, kandagiti obeng, wenana, matumpal day ta halikagum yo, oy, apenda kayong tiyak tutulag. Payem ka ditikid daw ni mamam. Nabayag ta nagayem. Ngamita, kayat ko analablabas pa ngam aggayem ti relasyon ta. Iswasaan ka kuman na kidkit. Alaw bing, in kayo nagayayam. Pagsarsarita kami pa kininanayo a Flora. At napagtulagan mi tinalapat. Wanse, in kamin, in tenmano. Yeah. Wanya, umanugot ka ni tikid daw ni mamam. Agbalin tayo may sa pamilya. Dagiti ubing, tikaslan naktan. Instant matdaytan, pamilya daangkos. Awan matlan ti pagturuman na, no di kasta. Anya pa lang ti kayat mo namuen, wano paneknekan. Please, Flora. Santa ko man napabayagin pa'y. Apurahando ka mo tarman. Nabit mo pa ng imbag at ipanggot mo. Natayang ng tanadwa. Amamuta matentitong kalmaysa. Agdwa-dwa ta kadipay. Idipay ang napugnuta ay at kukan ka. Mabutay na klain amanibaga. Sige man langon. Nabayag mo't nga inayat ka. Ngam inwaray ka laon mo't nagarma. Nukastarad. Isagana tan ti panagkalay sa tayo. Nay, akip-kipin kayo motan, da kayo kaden, when mama, agkalay sa kami ni timabiiti, mayat na rutay ko nakasanta yung nagsisina. May sata yung da pamilya. When mama, ket ikari ka naragsak tayo amin, karaman dagitid buwan na ulila na ubing, why na netyak pok. May sata yun ang naragsak a pamilya. Unlola. Sakpay nagawit tayo. Intayo kumakita nagitidwa balon. Datita Jacinta kanita tagjano. Maniput at data diti selta. Awan pay imay ng sarong karakadat. Ang babawi akit na roti tinaramidan tabidot. Oray siya. Agbabawi akman. Kumusta hayon, Jacinta?
Jano, ang kadwap na kitubing. Kinitaw ni Ana, no may da kayo pasyaran, da kayo kading ang paisoan. Rocky, pagkawan din dot po mo. De may kariyo ka de, asan kayo magaramit ipitakas, tita, uwan ba no? Naliday gayam dito uniptisel. Kunan ni Tata Armand, ano ka no agbaliw kayon? Ibabawi mi ti darom. Promor kayon, no mga barwanan kayo, ang paiso ka de parmuho. Ikari, ang balbaliw kamin, agawit kami de lugar mi. Agyanan iti puder mi da kiti ubing, takalay sa kami muten ka ni Armand. Wah, kablaaman kayo marud kapsan. Sapay kumata naragsak da giti uping, talaga naragsak da giti ubing iti dinami. Saan mi itabay tipan? Ipaay mi ti umnos kadakwata. Ditan papagayam, tinaggibusan, teseryetay witalawa sa napurwan. Dagiti ulila, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurata para iti radyo ni Steph Mero, Kennedy Direksyon, Virgie Paclay, Musika, Dante Martinez, Computer Recording Technician, Leonardo Piputazo, isaksabot kada kayo, ti MTBC, Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito in estasyon. Agyaman kami, itingkay panantarabay.